วัดลากัดนัด election จงกระจลากำปัดเป็นบรรณาสติยาลานุก election NPC กันสลองหากได้กระจึงเป็นแคร์จงกระเซงเซงประเทศบัดแพ้บัดกุมจุกิกระต้องกลายใช่ก็วัยในกิตากระได้กระเซง NPP กับบัดยากบอร์สัญชาติกันกระจลาบัดกุมจุกับยาลำยาก executive committee ฮับรอไลท์ลีก district council กระเซง NPP กับเป็นแคร์ใช่ยากันใน election หากบ่ามันนินกระสงีkalau pelai ya katup jongki kertong ke bansia kun ya kini ki election NPC na ki artli ki district council kata ki HEDC berkumjo ke HEDC haga ni katup kan NPP kala sai de Longkmie ibadai MDC mementa na Nongskhen Constituency kata Kong Grace Mary Kharpuri Kong Grace insia kun ya kini ki election na kaseng NPP na Nongskhen Constituency Kong Grace idai MDC pementa bat kumjo ibadai executive member hapok kajingalam jong ba penya chings kumusi jong ka HEDC bat menta ini Longkmie jampen kre ban yakun yakini ke election MDC ka bansawan kum mencupen kan mau ngni bai Kong Grace Mary Kharpuri hakani ke election MLA ka baladep ka tahu asnam arpulai ilakun yakini ke election national constituency bat ilashu rem salit tang da South Pa lai ko sawut hau kertong jong kaseng UDP ban mentai Kongres insia kun yakini election NPC na Nongskhen Constituency kiwei ki kertong ki balapan kre ban yakun yakini election NPC na Nongskhen Constituency kilong ka Voice of the People Party ka baladep ban penbena yala ujong ukertong kata dauba man bahalang thaba uban sia kun na kaseng Voice of the People Party na Nongskhen Constituency. Bat kiwei ki political parties haduk menta kimpat penbena yaki kertong kejongki bat shen kin sepenbena ban penyekun yaki kertong kejongki.